enjubu ekutariza abantu babiri abarugire mu cyaro cya Kisagaziro omuri Nyamwamba division municipality ya Kasese kandi aba ebashangira mu mwanya gurya heru yirindiro ry'enyamishwa area Queen Elizabeth National Park. Turisize turi musha turisize turi abantu batera amabara ari Nyamwamba mu meise aho twagenda twikanga twahikayo abaserikali bagamba batonga tanje gutera amabara eri meise atwagitanga gutera amabara ya rwo meise atanga kwirukanze abantu uko kujemo go mosho kya mujema yatanga kumusharasha mugaro meise abaserikali bareba tene kibako nango na kimwe kayeza kumusharasha yaga kumurga wabona gutera amasasa ngasaba abewuwa batuwatikaye batuho buyambi situwiteki sicho cyatuhambireko tukasaba abewuwa batuwatikaye twangalangira kutwamatwanira omwana wayi yabwambale ilunya namukolo mubiri wiwe isasi ecyangamu byako. Bashir Hanji oryo mugambirizi w'ekitongore cy'urukurinde nyamishwa echa Uganda Wildlife Authority yahamya makuraga kandi nagira ngo ekitongore nikiza kubashashura ebishare by'irwariro byona. Enjubu tugire mu Queen Elizabeth National Park yazo mu communities abantu abaherere park yafutaza abantu babiri abantu abatugambira abariyo batunga ubujanjabi kandi ekitongore cya Uganda Wildlife Authority tuza kushashura bills z'amarwariro kandi uvukosa abantu aba nibija kurihirwa. Hanji nagira ngo government yamazire kuba netaho umuringo yo kuzebere nyamishwa ezurukurwa mu marindiro gazo konke zimwe nizaraba mu kiwaya cy'amashanyarazi ayico kuba kitari tugeze gukora abingi ukurebeka ngo tanga nyamishwa utashobora umupaka zikazo mu bantu zikaza kubanyangaraza zikaza kubafutaza kubasisira ibyo kuri yakebyo twinemu muri ibyo twine singinji y'amashanyarazi ntombeka emifurege twaragana n'aba scouts tutendeka aba scouts aba bari mu communities tubahaye bikwato obwahati ababira ababarga y'irwariro rya St Mary's Hospital eri kushanga mu town ya Kasese ayibarimo n'abatungira ubujanjabi omugande makuru ekitongore cy'urukujunanizi bwo kurebuza mutindo gomibazo mu ihanga echa National Drug Authority kikingira amaduka ningashigete pharmacy z'emibazi enche cyenda na mukago mu district sina ezaburengerwa izoba abo kuguza emibazi omubihenda biragiro twakwatana abantu babiri emisango twagiteka polisi abo babiri bacwire biragiro ekiragiro kitukweta National Drug Policy and Authority Act. So tujja kubatwara mu koti. NDA niyongera kutera abantu omuranga nti mulani mugure mbazi mwinagigura mubikaro ebina license. Omukikwekwe tweki abantu babiri bakwasurwe kandi bokusigana 85 z'emibazi ziri kubarirwa mu miliyoni 85 nizo zikwasurwe omu district na zaburonje bwizoba eziri mu ntungamo Kamwenge Rubirizi hamwe na Kisoro. Unlawful possession of classified drugs, contrary to Section 27, Subsection 2 of National Drug Policy and Authority Act, CAP 198. And then the second one is carrying out the business of a pharmacist without a license, contrary to Section 14, Subsection 3 of National Drug Policy and Authority Act. Tusobola omuwa amagezi nti mungeri yokayoka gy'osobola okumanya nti no drug shop oba edduuka eryo ly'ogendamu nga lirina eddagala liri mu mateeka w'ogenda musooka otambuze ku maaso weetegereze mu dduuka eryo oba mulimu license NDA gyegaba. Now, and for pharmacies, the licenses normally run for 3 years. When you license them, they are valid for 3 years, but within the 3 years, when someone has a license, we keep going there to inspect, we do support supervision, and also post-marketing surveillance. Abantu bashaba buri muntu ari kuguza emibazi okukura terebera gire byatirwaho NDA okugira ngo amagara g'abantu tugaza harutezyo gasha kwa Gilbert Mahanguzi na Anita Atukunda.